Emakhosini, amandla wentaba. Amandla wentaba, we using 4 elements kwamoya, which is South Africans sisajwayele ukuthi ama-elements esiwasebenzisayo indumba, igodlo zeyinyanga, abalaphi bendabuko, abaprofeti, intaba, amanzi. Siphelela lapho. Sinabomlilo, sinabelanga, la ekufanele ukukhumbule ngaso sonke isikhathi. Ngithi mangizokhuleka noma ngiphahla angibakhohlwa abezulu, abemvelo, who are always witnessing izinto esizenzayo. Konke sikuyenzayo wazi ukuthi imvelo ibhekile. Ungayenza noma yini phambi kwesihlahla, phambi kwama-flowers, ama-bloom, phambi as long ukumvelo ungakuyenza ububi kuyaziwa ukuthi wenza into enje. Imvelo ayikhohlwa. Abaningi namhlanje bashayeka ngoba imvelo iyakubonisa ukuthi wayenza ukusa phambi kwethu. Indaba isentabeni, amandla entaba. Amandla entaba abokhokho ngezimpi, ngamaqala wombuso, abantu bebatravela. Sengukubisela mandulo ke, abantu bebatravela, kube khona intaba ethize abayitholayo, bafike bahlale balayita umlilo. Ithini isiZulu ukulayita umlilo? Yini ukulayita ngesizulu? Ukubasa umlilo, yes. Babasa umlilo. Kube khona inkulumo ethi masisuka la siyaphi, noma siyoyilwa kanjani, noma kula sikufanele sigcine khona, ngoba naku okuthize nokuthize nokuthize ozokuyenza ukuthi sikwazi ukuzifihla izitha amaziza sizokwazi ukuhitha. Umlilo into very important, you can't lie kumlilo. Hey ngiyafundisa. Bafikile amabutho akhuluma nani ngenxa yothando. Namhlanje uxakekile, bona into zikamoya zifostwa, ziyazizela. Akunanyanga ngishaya unyawo phansi, shaya isikhali sami phansi, akunanyanga ezongitshela ukuthi ngiyayikolota. Akunanyanga ezongitshela ukuthi ngeke ngangena esigodlweni sayo. Akunamprofeti ongangitshela ukuthi wangelapha. Kodwa the one woman owanginceda kule ndlela, umuntu kusho ukuthi wayeyenza practical, ukuthi bona you've got the power yento nje. Angeke ubathole manje namhlanje labo bantu, because of bafuna ukuthi ubakhothamele, bafuna ukuthi uyenzeni, ubakhothamele abilaphi bendabuko, ukuthi bakhombe ukuthi nganceda loya muntu. No. Amathonga awayifuni lonto le, awafuna ukukhomba. That is why bazonihlanganisa ikhanda ukuthi lo uzokunceda ngento enje, lo akuncede, so that mawuhlanganisa kungabi na main person. Wonke umuntu othi ngimncedile bengimvula amehlo. Ingakho ngilwisa indaba yokuthi abantu na refera abantu la kimi, niba refere ngokuthi hayi lo muntu lo uyayibusa indoda, lo muntu lo uyakhona ukuthi akutholele umsebenzi, lo muntu lo uyakhona ukuthi ashaye isitha sakho. No, akusimina. Ngokufundisa nje indlela yokuphila kwamoya, ukuthi bona baphakama bazenzeleni abakini noma umdali kukuwe. Ngibuyele entabeni, amandla entaba. Mntana esithunywa, mntana othi ngiyakhuleka ngiyaphahla. Amandla entaba ayayilungisa umsamo wakho. Amandla entaba ayalungisa amaqala okhokho. Namhlanje sinemilanjwana engakwazi ukuthi iphahlelepi, noma abangenayo full access yokuthi bawuphahla kabo mama kabo baba. Kodwa intaba uvumelekile yokubiza wonke umuntu, kabo mama kabo baba kabo gogo kabo mkhulu, ngisho nangesibongo ungasibiza, as long ukwimvelo you are safe. Kodwa mhlazana uzothi ngiphahla ukabo mama noma ukwakho, uphahlela idlozi elinjani? Ngabe le dlozi oliphahlela lihlambulekile na?
ngabe ledlozi oliphahlelayo idlozi elinani elinamacala na, ngoba nidama niphahle. Ngoba kuyenzeka uma uthi una 30 plus 40 plus namhlanje usalindele imbeleko, we are playing marbles. Namhlanje uzoyenzelwa imbeleko njani, ngoba isuka nje uzalwa nje kwamele kube kunalawo ma planning, so ugugile. And inesizathu kwayona leyo nto leyo. Baningi esibabonayo ukuthi isizathu sokuthi kungaze kufike embelekweni phela isintu naso sinemikhuba. Namhlanje baningi abayenzelwa imbeleko bashaywa from kulowo msebenzi loyo. Namhlanje ba-introducewa ey'lwaneni zala ekhaya ngenxa yey'mbeleko nazo lezo zinto lezo, ngoba isintu the way singakhona, then sizolawuleka yini sekufika abelaphi bendabuko ukuthi icala la namhlanje uthi hayi mina ngiyenzelwa imbeleko ngahlawula, kodwa into zakho zibophile njengomlanjwana. Zenzwa yini lezo zinto? Lo msamo abaku-introduce kuwo bo-introducewa kwisilwane sakhona. Horror movie. Angisho ukuthi ningayenzeli abantu imbeleko, sesiyabonisana. Because of amandla entaba wazi ukubulala ibopho ezinjalo. Amandla intaba uyakhona ukuhlambulula. Intaba uyakhona ucocisana nabo abadala ukuthi yebo, present yourself kwimvelo ukuthi mina ngizalwa uMavis noAnthony abangashadanga, ngaloko ngicela imvelo ingishadisele lempande ukuze kuzosuleka amaqala nami ngiphile njengezinye izingane. Ngicela amandla entaba ukuthi kube yiwo angisulela angisuse kulesibopho enga-introducewa kuso lesi silwane esisemsamo. Angingashayeki ithi makuphakama isibopho noma ikhesi noma ubuthakathi obusemsamo angingabandaneki because wena mvelo ungibhekile. Kukhona abantu esibavulela imisamo kwimvelo, like for example intaba, amanzi. Mawufuna ukukhuleka ukuthi uyophahla, uyakhona uyophahla khona kwimvelo, kodwa makufanele uyophahla la ukhona kuyadependa ke manje ukuthi wena uyasazi ukuthi mawuqala uphahla izinto ziyamosheka. Phuma ungasaphahli, khuleka mawusekhaya, khuleka mawukwakho, as long as ungakalungisi ukuthi ngeze idlozi, ngenza umsebenzi ukuthi ngeze idlozi. Remember, we are not getting young in this soon. We are not getting young in this soon. Kukhona umkhulu othe kimi kukhona iphathi engiyikhulumile ngayishiya. Remember, ngumuntu engithi mangikhuluma ngilalela amazwi, but now into engishayayo ukuthi nanoma kuza igama nami ngisancenge ngesizulwini, makuza igama lesintu ukuthi to translate it kwi-English ngivele ngiluze connection, bangale ngiyosala ngasazazi. And please yekelani, ngiyabona ukuthi niyafuna ibusiness ngokuthi nenza ama subtitles nokuthi you can translate. Bonani, ngithatheni njenge Khosi FM la kukhulunywa nje le language engiyikhulumayo. Emakhosini, please don't forget to like and subscribe.